na prestíž. 2. S krtkom. Áno. Tak poďme. Metalheart, ready to start! OK, musíme to vyhrať. Alebo ja si dám Finksa. No mali by sme to, lebo ja keď budem štvrtý, no tak dostanem Yalla, ya habibi, 15, let's lebo go! mám 9 win streak. Tak poďme. Let's get physical! Mythic Star dropa? 500 kreditov. No dobré, ready. 500 kreditov znamená, že ti padol Mythic Brawler. Ale ty ho máš. Vážne? OK. This bro is ready for the show! Poď dáme. Musíme to zazáviť. Metalheart never taps out! Som mŕtvý. Žijí sa mŕtvý. Ale ten Karl má nervy. Pozor na toho Karla. Heart is Oh no. Poď. Keep trying! Jak tak ví. Poďme na Kenjiu. Ideme. OK. Toto máme, toto vyhrajeme. Poď. Je tam sa. You're gonna regret that! Ale mám stále. O 6? 6 plus 9. Ne, ja nemám, ja mám 994. Nestačí, idem natočiť. Poď, ideme na to, poď. هو ايه يلا اللي يلا. بيحصل؟ فيلم ولا مسلسل؟ Ideme na to. Bere. Ja si to ešte screenshotnem. Bara. يلا يا حبيبي let's I- go! Bere. Stačí byť Ideme to štvrtý. dohrať. Stačí byť štvrtý. Tak to bude plus 5 pohárkov, 999 a plus win. Musíme byť aspoň štvrtý. Ne štvrtý. Lebo my hráme dua. Musíme byť Oh, aspoň another druhý. match. Another legend! No áno. Aspoň. O štvrtý Aspoň nemôže. druhý. Ani tretí nemôže byť. To je minus 2. Také minus vinstry. Steal the show! Minus 6. هو ايه اللي بيحصل؟ Chill فيلم prvé ولا místo. مسلسل؟ Teraz lock in. Plus 2. Ja nemám win streak, takže musíme byť prvý, lebo plus 12. A bude mať presne 0. Presne 2000. Počkaj, nemáš náhodu 800, či máš 900? Mám 900. Oh. Musíme to Draco zvládnuť. and Lumi Musíme sitting brať in a všetky tree. tieto pavráty. Za prvé místo máš proste už. ولعها! Máš to. Tak dáme prvé místo. Ooh, is that your best? Ja odlákam takto zatiaľ. Kriem ťa. Zabudí sa. Tak strieľaj. Ne, chod za mňa. Chod za mňa. Really felt it! Poď. Ideme pre túto čistku. Teraz nevidím, lebo som pripravený. To je som. Je tady Karl. Oj! Mám to, dal. Chytaj! Máš to. Dal som ti. No. Ja som mŕtvý. Ne. Ajo! Chytre. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Looky sharp. What a... Musíme ísť na Rikočeta niekde. Kde taky ne, na Riko nejde. Ani na. Pomoc! Zabil som! Next time. Riko má málo. Tak má málo, vidím, že má 7 000. Jedem na. You're gonna regret that. Stihol sa to. O, skoro! Plus 6. 994 ako predtým. Brá. Stačí byť druhý, lebo plus 6. Buď prvý, alebo druhý. Teraz musíme dať lock-in. Let's make some noise. Daj Musíme si dať hyper. Ja nemám hyperchargeku na Phoenixa. Ale když ho mám na 11. Myslím, že hypercharge je lock-in. Jakže, aha. Čo sa nám to dlho načít? No to je podezřelé. Dobre, už to načít. Poď, musíme to zvládnout. Let's make some noise. Čestky nebereme. Bereme. Tak choď. Mám tu spajkoša samého. Ja to už nabijem. Is that your O, spajkoš sa nás. voila? Chceš pomôcť? No, chill. 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 Ne! Bež preč. Budeme kempiť. Chod doprava. Tak tam buď. Idem kempiť. Another round. Rawr. Zahyl. Spike si myslel, že to môže zobrať. Oh shit. Ne. Dobre, nevadí. Chill musíme dát prvé. Yalla ya habibi. Let's go. Really Lebo druhé nám life. nepomôže, lebo plus 6 je 998. Ale bro, za 6 minút nevieme... Za 6 minút nevieme pušnúť nad 994. No. Crowd's waiting. Oh, look. I'm amazing. You'll pay for that. Ja som dal teraz Gaugovi Meďarek. Lebo jemu sa to prepájalo s čestkou. Pomenáš ho, ty z tej jasky. Poďme na tú muminu. Aha, to je dobré. My eyes are unbreakable. But keep Poď sem. another arena. Another Je arena. tam Ultimo určite, lebo ten má Jimmy. Je tam Ultimo. Háček meteoroidy. No, ja ho zabijem. Áno, on je dobrý. On má chvatnú úplne. Ale žij, prosím. Ide po tebe. Back off, or I'll go through that. On má hyper, poď. Čo robí jeho hyper vôbec? Koho?
Nevím. Já jsem si vždycky Za 3 myslel, nevím, já jsem si vždycky myslel, že hypercharge je prostě, nevím. Že ti to iba prostě vylepší, že budeš silnější. To vylepší, ale aj útoky. Počkaj. On nebyl. To je autostan! Druhé miesto. Plus, prosím, nech ma vím. Try to keep up, little. Mám. To si robí. Ja mám 999! A páne, a mahy. Ja mám 999! Toto je jaký cringe. 999. Aspoň Ty to furt natáčáš? Jo? Aha. Já nenatáčám. No ale jak ty máš prostě 90, čili musíme vyhrát. Aspoň druhé miesto. Mám 999. Tu je Míkoš. Aspoň. Ja viem taktiku na Mika. Nemôžeš pri ňoho klikať. Keď skočí, hitneš. Idem na metku. Meksku. Chod tam! S kým to Edgarko zobere? Mal si šťastie. Áno, drž ho. A ty moc nespívaš, ja to vidím na tebe. Mohol si počkať. Protože ten feed je taký, že musíš, rozumíš, nemůžeš tak spamovat jako druhý hra. Skok! Musíš Skok! prostě Ulti! To čo ma za... Debilné! Ale sme druhý. Ten moment. No. Mám prestíž 2 a Little 7 brothers. Now you got too close. Nap time. Já to jdem ze